فارفع بطرفك نحونا، نحن النماء ولم يزل فوق الكواكب نجمنا، إن كنت تبغي مجدنا فارفع بطرفك نحونا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم والجهل وأكرمنا بنور العلم والفهم. اللهم فقهنا في الدين. الحمد لله. الله يستجاب. الله سبحانه وتعالى نشاب سمن تلك أقبل. الله يستجاب. غير الله يستجاب حبيب محمد سمة النبي صلى الله عليه وسلم. غير الله يستجاب وإلا درق عمل دهب عمل وإلا درق عمل مجتبارك أقرق بال. الله يستجاب. دينوجه الله سبحانه وتعالى ليس سننك أقبل عبدي سرخ لأحتش فرشتي قال وقال الله نسير زيركوي أحبي عمل الله نحمد ويروقا. إيش عمل دينوجه يكون عمل سبين. سنة ملايكون سبي الله وربين. سنة الله لور كتي خرابروي. سنة راحت تش خرابروي. اختالك سنة كايب سنة كايب الأدم ذك الله كورخوي يخون درقي حلقة سب دينوج بيش. الله عز وجل سبي نشاب الله حمد وربين. إخوان دينوج بيش نشاب عني بركور مرتأرا الله جبتني نعمتنا شكر بريس عني بركون. دينوج بيش الله قرأت بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. قال الله عز وجل إن شاء الله يدوقي كي الله عز وجل دوقو قسين. قل حناوغر يا محمد أي محمد صلى الله عليه وسلم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ولو ترى حبلو ترى تسوقتي لأوغر الله عز وجل. دين نوجه الله لما عقل عز وجل ولو ترى حبلو ترى تسوقتي هنا. الله عز وجل آدم إدباق عليه الصلاة والسلام. آدم إدباق أخوي زمانا. ملايكونه بقي زمانا أي الله هني آدم أقولره دنيا لك سنين فساد دشبيري بقي زمانا ملايكونه الله عز وجل سبري بدين نوجه آدم إذا علم بحقه. آدم الله عز وجل ملايكونه كمان علم لك بلا آدم إذا در قوارب. حتى الله عز وجل ملايكونه إذا قربريب إخ آدم سجد بركة عليه الصلاة والسلام. يكون سقط صف دين نوجه علم بقي سقط. الله لما عقل عز وجل ولو ترى حبه وترى تعون تهنا دينوجه. الله رسول صلى الله عليه وسلم سنة لا يقدر بريبيل. طلب العلم فريضة على كل مسلم. علم طلب برني حل علم بهني دهب ديرو دال دهب علم بهني دوبت صبر صبر دوبت صلا علم بهني وچر بيرو ولا وچلا علم بهني هار مسلمان أمر صدمي كي كوي سبيله الله رسول صلى الله عليه وسلم سنة لا يقدر بريبيل. الله رسول حديث بقى سبي صلى الله عليه وسلم كثير ابن قيس وكذا كل رضي الله عنه بكيدو خيرين نوج إن شاء الله رسول حديثك صلى الله عليه وسلم إيش بقى بتاريخ جعل هر أدم بكيدو خير نور وقريح كثير ابن قيس أبو درداء بقى الله رسول صلى الله عليه وسلم إخيشل سهنا كإلى لو رجعنو في مسجد دمشق لا ميجتا كاي لو لو يخانو لو غري كثير يخات سامر صدام وقيب غر يخني بغر اي ابو درداء نوحي وقيب ريبغر الله رسول صلى الله عليه وسلم مدينة المنورة ذك وقيب ريبغر إلغونا حديث بهان داني بغر سبينوني باقيب ريبغر سبيح نبور الله رسول صلى الله عليه وسلم Peki قاعدين نوجه مدينة زكان دمشق جبايكم واقعي سي أبو درداني رضي الله عنه الله رسول حديث بوري بزمانه أخ حديث باقسمان دو واقعي سي أبو درداني بقى رضي الله عنه هو حلا حاجات لبدا تسرل حاجات لبدا واقعي بيري يقول إخني بقى إهنا يقول
Abu Dardani hayra karvaygar. Hela segomalara business level, watcher level. Akhbares vaki zaman akhi çat seyna iş hadis bakasmanda vaki bir evgar. Xinevgar ehem evgar. Muvakibi sayevgar ey Abu Darda evgar immena ik hadis hezakat Allah barilla bakasmanda vaki bir evgar. Ondur ey dila dinlaucu evgarana heriz evgar ik amar sardam iken. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deki say durayır xobil evgar. Say Dimişk'de vaki bil. Madinelara Dimişk'lara urga ugar azir kilometru doğusar. Asamana azir kilometruler kayugar say Madine'deki Dimişk'de vaki bil. Dinlaucu hana zamanken samotuler teyna. Hana zamanken puyuzuneler teyna. Hana zamanken maşin teler teyna dinlaucu. Yara oşule vaki bisay yara yabuli kaku vari kaku murdayla vaki bisay. Sebanda vaki bila dinlaucu İlk Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis vuri ila Abu Darda'da kahun hadis devil vakı zamana ilk hadis vakasman da vakı bir şey dinledi. İle böyle hebele dinledi si hadis sebre ya hebele. Abu Darda ne kadar radıyallahu anh Allah racı vakam suneke. Onu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sayukulen. Man salaka tariqan çayır halere ilguna huyze. Suneni ilmu talab birule Allah ne azza ve celle halceze ari huni ikadamis hamad uri bar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İkhile bakre bar Abu Dardani radıyallahu anh. Hatta dinlaucu peki dol kaçan ik hadise dur ile sarı şuya segam. Rakhle adam ilmu talab bar çe durayır halera ikadamis Allah ne azza ve celle şuya segallu gusan. Sayısı ona dinlaucu halceze ari huni hamad uri bar. कैसे उन उगार मलाइकों ने चुला दुखों में चीख दे उगार रज़ी भी किला एक आदम ने इल्म तलब बिन्नी रिक्के रज़ी भी किला मलाइकों ने दुखों में चीख दे उगार हमेशा उन उगार ज़ुबरे ले लेते मलाइकों ने निरा गंज़ाई ले लेते निरा हत्ता बुरले सभी उर्खुली ज़ल वालिक में उगार ए अल्लाह एक आदम लेके केर खला इस्तिग़फ़ार भी उगार और वैसे उन उगार İlk ilmu talab biri adamı dur kardeş ugar, abid adamı ki ugar, vazda dur kardeş onasa ugar, elabte ureke babuti zamana. Şu esi ona ugar, alimteni ugar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ya elak vatubil dinar ya dirham mutibteyin ugar. Alim adam ne sisa ugar asibil Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, elak vatubil ilmu ugar. Allah Resulü varis mi ugar tim. رخل وگر هنی علم اصل روگر اخادم نگر تمنید پای اسیب دادم سیگر. لبلا بلا دین نجوه یک حدیث سوری گر ابو دردانی رضی الله عنه. اشواری پیکی دل خدین نجوه چن. اخینی الله رسول صلی الله علیه و سلم حدیث واقع ماندن ابو دردای ذکر رضی الله عنه سعونه هوی کاری اسیال. اخمال الیس باند دین نجوه تیتسقین کی بی اخادم نی. تیتس زمان خارجوری اخادم نی. İşvari dinleyince peki dol kaçan, Allah cuma diyor vaazı sab, Allah cuma bari verek vaazı sabi zamana dinleyince, inşallah zamana göre dinleyince, dakili kadıyla Allah Resulü hadisi kelayı sallallahu aleyhi ve sellem. İhal kadı zaman murgulene dinleyince, işvari kıynisek Allah göre dinleyince, şu yemündeki kadı maşişa dakil surehra, İhtiyar ki ona ilahı ki mişte kadı sadece dinleyince hadis fiqte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, liride ahtaşın eli zamana dinleyince, İlk Allah Resulü hadis vuruy meladak ile kadile ilk hadisi ke layık etmiş o zamana göre dinledi. Abu Hureyre radıyallahu anh Allah razı ve kansine ki sabari Abu Hureyre durayı kokar vazalike. Vazalike erin zamana suneni ikhini mazalahlı var gibi gar sabi meşgul bole dünyala hankeke sabahte uysu teçal sabahte dirsu teçal sabahte çula saraltı se utaça bacha var khil var gibi zamana ilk Abu Hureyre radıyallahu anh tamam darib gar ey vazalahlı gar hüşeni sevir tere yaşayıp gar dünyalize darkhile uysu teçal dirsu teçal Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irs Allah Resulü'nün elabatı segal bu tole vale hamijitlayıp gar sevir tere yaşayıp gar ilk zamana levira vazalahlı dutu konu gar mijistada Abu Hureyre radıyallahu anh sunnala
milike avakle konu gar ahti çarboli bagay kiman. Erbeğin gar mijitla heri gar mijitla bultus ake hevay bagachuni. İhtiyadum te çarbo konu gar bazalik. İhtini gar Abu Hurayra gar sahabi radıyallahu anh. Ey Abu Hurayra gar nuşa vaza ikha mijitla erdeğin evgar. İkha digalan nuşuni bultus avarik hebar gira gayba. İhsaman Abu Hurayra radıyallahu anh kar evgar. İlle bel hebale celebre yakhaygar. İhtin evgar İkhat sahalqa lebre evgar Allah hanuşuy sahalqa lebre ilmu bala koy sahalqa lebre Kur'an sünnet bala koy. İhsaman evgar Abu Hurayra radıyallahu anh ve yahkum şeki ahbag evgar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehlavat tubisekal ilehen evgar Abu Hurayra radıyallahu anh. Dinlodve İh Allah Resulü İrsal sallallahu aleyhi ve sellem nişab ehlavat tubil ilmu dinlodve. Nişab ani bir ko dinlodve İh ilmu dinlodve her adamni vahule İh ilmu likebla amal baris ani bir ko sab dinlodve. İhvan sab Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar bu ki asabize ey Abu Zar ibgar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hukulika durayıkhni ibgar huni ibgar Qur'ay zekat saayat bahdi ibgar hit ahvay sebibgar darsha rakat sunnata deyib dandini kiman. İhtalik ibgar Allah Resulü hayra sallallahu aleyhi ve sellem ey Abu Zar ibgar hukulika durayıkhule ilmu zekat sabab saças huni bahdi ibgar hit ahvay sebibgar azir rakat sunnata deyib dandini kim ahvay sebibgar. Dinlojva rahle ilmula dur qadash laqiza ik hadisi kan hayt saral hadis Allah Resulü hebur alaga dinlojva ikhabiyude dinlojva nishab. İkhal dinlojva ilmula dur qadash khulasa wari. Seys dinlojva ilmu bahni İslamla hayat bitir desab dinlojva. Cahil adamla misal var isab dinlojva ilmu heboy adamla misal var isabi Oğlak melike, oğlakla tsugdayla kaçızubil adamla misal var isem. Segun ara varkurşi adam doga gale, oğlakla tsugdayla say. Suneni balul hena, say kidaki da aroy. Say ari melike say ketsukulev, ehne say ari melike say harakukulev. İkhuna sav dinlodve, cahil adam ni rogar, suneni valhevala. Suneni balul hena, sunela deheva dubara, sunela deheva dubhe dubara. Valhevala seys ahni deheba duyse valhevala le ikhtalike sunnala dubutsar bu ara sunnala dubutsar bu hebu bara hecbiru sunnala hecbu ara sunnala hecbu hebu bara ile ikhtalike dinnoje cahil adam oçayır khor seys sunnani valheba ne banda ihsab dinnoje valhevala adamla misal volu adamni severi dinnoje volu adamni halal sekal haram zekadagar biru Volu adam ne dinlojve haqil sekal batul zeka degar biro. Volu adam ne dinlojve ahvay sekal vayna zeka degar biro. Volu adam ne dinlojve sesen gayes ani taze vayuqan. Sesek kala gayes an sekal ahuna sekal gay biro. İhtalike sesek zeka lahiqas ani mela lahiqil var. Dinlojve volu adam ne severo dinlojve sesen vaçar bir zamana sesen mirçi taze sesen sabah birçi taze birçi adam ne aysu taharize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şeze borilana ahtalike aysu ihtalike dinnoja volu adam ne adabas ahteşbiru volu adam ne sunnallah ahlulis ahteşbiru sunnallah unrubes ahteşbiru volu adam ne dinnoja her segal dinnoja sunnallah varis ani taharize müşaçı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kavakhi bi taharize dinnoja ihtalike atwaqil biru ahşaku kya var dinnoja Qabul bari bara, bu ara hebu bara le dinnoje cahil adamın adam ekse ki fikri kya var. İkhwana dinnoje nuşab ani bir kur dinnoje ikhwana ilmu nuşanet alab bari le bahis ani bir kur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bu yasabi ki gapal ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Jabal ikhilahı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem urilana Anas ibn Malik Asavzaka radıyallahu anh ve a'lamuhum bil halal vel harami Muad ibn Jabal ile suneni ve'lara halalara haram ilmu dolu adamı ise Muad ibn Jabal radıyallahu anh. Hatta burilele Abu Muslim al-Khawlani bu gidekan nu Dimishq'de Samish'te vakir Abu Musa al-Khawlani ikha ugar halqa lebre ugar
Odumte oke bir kere ilmullah kızı halka da biliyor korka. İkhar okar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab tezika khulate ashab tele biliyor kor. Hatta bu lesel samela habtali sada khulate ashab tezika ashab tele biliyor korka. İksaman okar ikhatsa cahil derhele biliyor kor. İkmala kaylıtsa cahil derhele biliyor kor. Hatta ihti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem khulate ashab tezikan rakhla çussekal işgal bir kere khunsekal lebalagan sabi ik cahil derhele kor bu kor. İksamana nuni da korik. Abu Muslim al-Khawlani nuni da korik. Aha kaybil adam ize. Çisa iş cahil derhe. Sevgu ya iş. Sevuna derece koy bile işte cahil derhe karbay zamana. Kaybini bu kadar Muad ibn Jabal sahib radıyallahu anh. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashab se dinnoz beyik. İlguna ashab say habsını şurada dost kasa yetekhekile dünyada kasa naklo bil ashab say. Hatta ykhunta khulata ashab te sunne zakar bu kule. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sunne laqada buribil halal haram ilmu sunneni dalu ikhuna ashab say Muad ibn Jabal radıyallahu anh. Hatta burileler khulata ashab te ugar ikhichal adabu çesmandan ikhla bahide aqtalu hilbesa bi hiraybu kibgar. Level dinodve sisekani waqiba dinodve khada mesela ki ilmoni baqi dinodve. İkhvandan nişabani bir kul dinodve ikh ilmulike nişani hanki bares. İbn Abbas kullana radıyallahu anhuma Allah Resulü billah sallallahu aleyhi ve sellem men ja'ahu ajaluhu ve huve yatlubul ilma hinni ilmu talab birule ilmu talab bir zamana rakhla sunnala webka sunne kaba kalogar Allah ke karşı kurugar idva gunyalara sunnalar orga hay idva deşla derece iken hay derece doga galen. Peki dol kadin nodvaçan işvari say hadise bullana hi alimle ye ihtarike yara mutaalimle ye yara ihtike lehiqanle ye o esil urmur da halakur dile. Peki dol kadin nodvaçan işvari cuma ki haçın dersa iselere dinnoce mutaalimse. Vazi ki haçın dersa iselere dinnoce mutaalimse. Dayışa dinnoce qasvire. İhsa'ike dinnoce dayısmandan mutaalimle dinnoce nişaki Allah'la amru vaki zamana rahliyek dereceke dayısmana dinnoce qasvire vazike haçımını sadarsaysız. Khulase qasar dinnoce. İşvari Allah azze ve celle nişab khulage nimetle dinnoce gile selebe dinnoce nişab Allah azze ve celle haçan nişal maqla ilma oneler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah azze ve celle ilmu ahibir tawgar. İlmu Allah ahibir tawgar. Sebir ugar Allah azze ve celle ilmu bulutu alim tesab Allah ne olur tuta ahti dünyada kabetek borç Allah azze ve celle tamamen ki ha ilmu dugagara. İşvari dinnoze Allah azze ve celle haçın nişab maqla dinnoze nişab ilma oneler. İhti levlan dinnoze ih nimeti şükru var esmandan nişani ilmulik hanki var sensin. İhtalike dinnoce Allah azze ve celle Qurayza buysa Allah azze ve celle ya eyyuhellezine amenu Allah dinnoce iman arvuhite odumteki Allah da qasi. Siz dinnoce amenu ile Allah azze ve celle iman arvuhite odumteki siz da qunile Allah azze ve celle iman arvuhite odumtela derece Allah'la maqla azze ve celle kebah lebubni bandan. Sevgar Allah azze ve celle qu anfusakum ve ahlikum nara. Hişani hişala qarqulara dinnoce ihtalike hişala ahlula qarqulara hişani dirsak yogar ilguna cehenneme tayzeka. Dinnoce nişab ani bir kor nişanire ilmu bole dinnoce ihtalike nişala ahlulize nişaki qarvikete ogubteze dinnoce ihtizara ilmu bahaqes ani bir kor dinnoce. İki kere hangi baris ani bir kor dinnoce. İhti ogubte dinnoce nişab Allah azze ve celle gibte amanatsam. Allah azze ve celle nişaki davelit vali gibte amanatsam Allah azze ve celle nişab ani bir kor dinnoce ihti ogubte dinnoce ilmu bahaqes Allah bahaqes azze ve celle Allah azze ve celle qarvar bir şeriat bahaqes ani bir kor. Anas bu kıyasar zekullah radıyallahu anh Allah Resulü billah sallallahu aleyhi ve sellem yeri hasek alır ugar.
Adam yeyip kile dünyada yetek iki zamana, sünnet hebize say iki zamana, say yeyip kile alakara çula ucra, sünnet daşute yeri hase kalır var. Sayesuna savgar sünenni ella battu bil ilmu. Sünenni raba hule, sünenni ella ilmu baha kale, ilmu batale, İkse kadın önce tsihni ilmu tin bu kalera, ah ilmula muz sayıp kile alakara sünnet ahla ucra başır. İhtalike او كرا نهرا ير هرك واتي كقله وسمان تودم تس سنني الله هرك واتي كقله هرك اذا كمنفعه يسول لبس ديني سنس دينوجا سيب كلا كوشي اجرسم ير اختارك قيوبير قله قيوجك ودم تنشندوري سله هر منفعه يسول لبس ديني دينوجا يب كلا كان يس وشي اجرسم ير اختارك غلغي بشله ودم تنادا منفعه يسول ودم تنادا صديق يسول صدق وكله يا أخلاق تحلو منفعة يسوله أخليت سدين دينودة يبقى لك يسوي أجرسم يا تاريخ مجد ورقله دينودة مجد ورقله را إختارك يبقى لك وشي أجرسم يا تاريخ مجد وقاب سنين الله قرآن متله أدم تس وجه قسماندن أدم تز منفعة إيسا قسماندن أحسن دينودة يبقى لك وشي أجرسم إختارك دينودة يري سومي كسبي إختارك أقبل وتلرا سنة الله وحقله سيبكي بزمانه أي الله دلا دودشك حيك يرخي وقوي الله إذا سيقوي رب ارحمهما كما ربياني صغيرا أي الله دلا أدابك حنور كتبرقا اشتاله لدكور كتبربيل اشتاله لنسلني يقبيل اشتاله لنم قيم قن زمانه ديشال سعنا شسر قيم القلة اختارك ديك حنكي بريبت أدابك حنور كتبرقا İxuna okubil vatale sünen Allah dinnoca okubini sünes volgabir ule ihra dinnoca sayyib ilak başı ucrasın. İşvari dinnoca ve ihulagisa kasavori. Yani okubil vatni dinnoca ihuna Allah vahubil. İhtalike Allah'la ilmu vahubil. Allah'la şeriat vahubil. Halalil vahubil. Harami vahubil. Okubil vatni dinnoca ve ihulagisa kasavori. İhvan say عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الله رضي الله عنه سنك وقوي سيوقي زمانا سنك أدم تبكي لبقي زمانا أي عمر في دنيا جك يتأخي زمانا حلا وقوم تشيني دنيا سك على بتهبت ولا يتأخر كرهيو اكتسك الله جرجا مسكين مرجعتي تقال يزيق مرجعتي وقوي زمانا سعون جوكي بدين نجى عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز بدين نجى نونيخ توقف تجى الله وحقره Allah'la din baha kura, ilmu baha kura, halal seka baha kura, haramil baha kura, her sekin itibar kura, rahlektin Allah vahle din nozu Allah ne sabillahi bikum. Rahle Allah vahule wala chuni, rahle Allah kumar tule chuni khon seka barale, Allah wahya to ut nam diga sevarisha. İkhwana din nozu her khona sabi ye Allah ko besunin warqnin. Abu Hurayra bu savcı kulle radıyallahu anh Allah'la Resulü bile sallallahu aleyhi ve sellem rahle qor adama dere dünyadaki yetaki kale suneni ahladi dünyadaki biri deheba vaqab ihtalike vursuy dovut sar vaqab ihtalike saral biri amal lirire amotek ehtur qor habasik qalay keman sayesuna sadaqatun cariye sabidin nodve yani Mitseleli zamana mijit ile vurar, madrasa ile vurar. İhtalike şiş adum tes manfaaturi, şiris manfaaturi, gumi ile vurar, huni ile vurar. Ahun seka sunen ve elabatu bi sadaqa, din nodve, amal yebkile ala kara sunen başı amal sabih. İhtalike din nodve sunen elabatu bi ilmu, sunen elabatu te mutalimte, ahdi mutalimte ne hayre mutalimte, hayre boşuyla lebtsa deni, din nodve yebkile ala kan. إحبولا يئس إلا بشوي أجرة سدين وجاح يئس عمل سباق إختارك دين وجاح حبيسون سبي يعني إلا وتبيل أقبل سنس ألغوي أي الله دلا دا بذكر هيك خيله سنس ألغوي سنن إلا وتبيل أقبل سدين وجاح إخرى دين وجاح سي دنيا جكن يتحكي كي زمان را سنلك إحبولا سنس بشوي عمل سدين وجاح إخرى إخوانا دين وجاح نشاف عني بيركور إختارك دين وجاح نشاني اختيار أقبته varqule oguteze ilmu ve haqqule ihe hangi bares ani bir kuysa dinozve peki dol kaçan işvari siyani matlab Allah'ın azze ve celle şab gibil
İşvari dinnoze nişab hamir kusavi. İş nimet murtara bu ise hamir kusav dinnoze nişab. İşvari peki dol kay dinnoze. Dünya diğer yaşanı işvari naprimyer her dugal işvari salikeman tutsa dünya vayet yazılsa dinnoze. Dünyalı ahvatı salikim saha vayet yazılsa. İşvari Müslüman tel dünya yaşanı kidiyorlar ya. Müslüman tel savay deş bude tutar kabur olsa. Asıl dinnoze salikim saha vayet yazılayını jagabi uzulayını dinnoze. İşvari dinnoze işvari hamir kusav nişab iş nimet nişab murtara bu ise bile. Sen nimet sabi dinnoze. Her raçan savara dikler ki her hale dinnoze. Buca kısmı tebatule. Hatta vayze cüze diamdarile. Hatta duyela akvurtes abi zamana durseki arba şule. Hatta uşkoz erbeğin zamana harima işte şin ucehi duvut sarvar ki akule. İkhunte qiyinte ki devse dinnoze savara hadi. İşvari dinnoze her raçan erkin mobitar nişab. Tila dibi qusal. Har kaya dehne madrasayze. Buca kayar dehne. Vaha kayar Kur'an. Vaha kayar ilmu ile tila dibi qusal dinnoze işvari. İşvari dinnoze ihnimat nişab dugo kina. Murtara bu ise bile dinnoze. Sabara dikki var ya ganışani. Adamla hüyniki hebi saykhuna virüs ile. Ula virüs ile khun virüs da ko bakon dinnoze. Sevba madrasul ekim. Mijta uje qarbe dego. Mijta minber te kabiye ki abu ges. Mijta mikrofon te kabiye ki abu ges. Ey adam tile. Duramadur Xuday qulikan. Hişala hacetla qadar ikan qulika duramadur Xuday biye ki abu ges. Tude şebki zamana adam irtsaqas adam orges vurulene. Uziye bir zamana cenaze bir kes eres vurulene. Burada şebki zamana ta'ziyet veres eres vurulene. İhalki bayra gadinna canışani. Sabara dire gafete kibin. Kitabay garanti dinnoze hayriye konsekal Allah'ın azze ve celle şok barke inelik. Lebkay dinnoze işvar nişab azman işvari. Durehkay dinnoze nişan işvari mutalim ne mudergis. Durehkay inşallah qubtadi ilmu bahaqis Kur'an mahaqis. Dayşa dinnoze hankibire. Dayşa dinnoze lirsaqay ikhsaqay ke dinnoze lirsaqan qaygibire. Hatta burla sabi Ubayd ibn Yaisha kan nukono gar habtsali dusni. Peki dol khadinno jachne khawai ke habtsali dusni nukono gar duyala dila nakne dila duvila verkese bir hebi khiragar. Seis dila rudzinni dila duvila verkese bir kule noval khule habtsali dusni dila nakne bir hebi khiragar. No ilmuli ka aqle. İlmula dursi hadis men onu kule habtsali dusni kono gar. Hatta böyle sev Yahya ibn Sa'id kan nur ogar akbar velçek keman kulika durur khule qadishini alaka khule charul khule ilmunun talab birol. İqedin noje chuni chula zamunte chula emro khardarib sa dinnoje hadikal adum teni. İşvari dinnoje nishaduk ahle dila zaman agar ele nishaduk ahle dinnoje ula daqa warkhira ele dinnoje Ercali var Allah'ın azze ve celle iş nimet nüşecek Abu Saleh. İş nimet nüşecek Allah'ın Abi Talib dinnoze. Allah'la de azze ve celle nüşab sergun ara dinnoze özün nüşün bol geber görür. İhvandan dinnoze dayşa. Her adamın qaygı bire dinnoze. Her adamın qasvire. İh işvari nüşab gibil nimetike dinnoze daes. İh nimet lebut ses. İh her adamın qaygı bire. İhvandan dinnoze Vahak istigura. Her yaşan dinnoze işvari misal adamni sadamni decla vercele. Yeri hacural adamız günahı urugar. Ah decla vercune ona adamız bir ona günah. Yeri hacural adamız günahı urugar. Ahti tuti duşibilis. Ahti gaçtaribilis. Ahti gaçtaribilis. Ahti ditsibilis. Ahat adam kum xavalar dinnoze. Ah vercune ona adamız bir uyguna haksabıysa dinnoze. Dinnoze Allah Resulü hadis buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlmu zekat sabab bahni, Qur'an zekat sayat bahni, darsha rakat sunnata deyveki mahvesab, azi rakat sunnata deyveki mahvesabile. Dinnoze ah vahubil adamı sunayna dinnoze. Hissavay hebale dinnoze.
İşe ki dinozve ahdecla bir cün adamız kum khaburulana dinozve точно их kum khabursa dinozve işara. Madrasa bir zamana dinozve madrasacı sunen arz harcı bilis. Aha sunela harcı bilis. Aha sunela pikri harcı bilis. Aha mutalime cüz harcı bilis. Aha mudarris sunen arz harcı bilis. Çe adam sesal ki kum khavar dinozve çe adam suneni securalat tahalize suneni harcı veres. Suneni harcı veres uri tahacı kumek var ala dinozve. Ah mutalimis bi ona muz ahtisabi so dinozve. İle bela dinozve işbari Namure sigura işun segam. Her açın dinozve lem inşallah alhamdulillah madrasa lem inşallah işbari. Madrasa leze dinozve labuydu sintabel vadize ilmulla klas bu sigura. İlmulla klas bu takim dinozve işbari işun kibi ulariya uşkola beze vad kelvad habal vad hadi o vad hadi İhunte biştate urega yerhadus bu biştate başa kosa uşkoze la patgataptini klas savile başa kule cuma ki kelvari bir kule durse hadu virusun. Tabi ihtalik dinozve uçtu seka vehbi kile dinozve namdi gora nuşal madrasa zera ilmula klas mes dinozve ihuna klas abkesti gora. Yetnuk kira dus seka vehbi kile ihil aku yetnuk sadus bir vaya kavi valera sintabe yetnuk dus uri valera dinozve ses ihla udi ule ki neştal ih programa varaqi mu khosabi khis rakhla barara say evi der havalera dinozve ihikir hayagara İhtusmela biştate varahike mukhirte biştate dinozve digura iş mayvadze kabe bikile cumayket savari bikile programa kunkunki programi ki savari başa kule hanalikela vadni kelvadni habal ovadan şu sen tabir bazay keman ihte ovadan başa kule ihte biştate hadur var istigura laboydu sin tabir vadze sunela mekize sevgunar ilmula durqadeş ilmula bahni durgagal vaki zamana ahteres qini hebo qismandan x ayka hanki var istigura dinozve Hüşa levsa qaza tila dibiruram. Hüşa laqub talabo. Uzve laqub talabo. Ahlullah duhna labo. Levsa khanya sayka hanki barni. Ses ih durqadashi ki levsa qayshirkum hadasmanda. Dayshi hanki birih dinozve. Rakhla yasawlat samutalimalar g'udu wa haqal yani tsitsaxu ujasav dinozve. Akhini ilmu bahule. Akhini ilmu balaqal levsa qal muzbashisa dinozve yes. Dayshi har adamni qayg'i birih. Ya'la lawa ya'la warkaqi. يعلى وركه وجل وركه صار الأول صار وركه عقل الدنوجة اختارك ليس سكان إخسائك الدنوجة قيغي بيرها إخواننا الدنوجة إخونا سبي إشوار سيورولة أدمي سامر كواه هاي ورقة أدمي مسايس جاغيس كيبي وكنا الدنوجة هاي شيء سبارة برا أدمي سبي كي زبار سك كبير كوسبي هنا كسبة سك أبو راس الدنوجة her açan odum tela pikri ke Misais madrasa bir şey para dokle buna. Bakın derhine bazı ki hava barda tale primena. Kulika dodeşni ve hava kula derya kul varkişi. Siz dodeşla pikri agar, например, burada derhine ders otuğu zamana derya kaca saniye kizan mudarrisi çal spiyaz var gile ayet zamana agar dodeşlani sabah araba dodeşma pikri ve aslında ikon programı kibisa. Mudarrisin çal muşova bir kibisa ikon programı. Hansa mudarrisni derya o xe dotu bel varkişi kulin. Velgasa dilanımın. Han zauşa dodeştiçum. Assalamu alaikum alaikum assalam. Ya ruji ugar hay derhe kul varkasa diloga. Sevanda varkabile uskunu. Heba uskula varkabile ko madasıze Allah va quli işnimeke zandaka varkabise ko. Çisi ha derya mudarris uska. Hay heba sunu ugar. İşnimile bir şey ugar işnimek zangur no hayne mudarris ko. Peki do khadinna zvaçan. İrşisel dinozve. Yer uci numudarisi yani hader hela. Henun madasa ders bir kuyena. Tel durse doga gara. Hela deri hela mudaris henu olayna uska hen ogar. Bu saat vaysu sunu ko digarlı. El havaldan karşı bir ki dinozve. Deri hela mudaris olayna. Deri hela mudaris vayes pikriya gara dinozve. Şu duduşmela. Piki dol qaraçın dinozve. Her iş var sakamilaz harcveler varka mahaz khaze. Toxtula belacaq Sara dünya sarası kabaca sarıvar kabari. Tahçagal balaga dinnoce. Sesin uçu ya. Sen de açın kulu işi tahini. Leride dalaga. Ses cibilak artfedil harcveri qalaqina.
Orası harcı var ile ahla qadri bolu qalaqin axa. Dinnoz ve axuna vay iş. Allah'la ilmu sabi dinnoz şabala koy. Kur'an sabi şabala koy. Adab idab sabi şabala koy dinnoz ve. İşi ki ogarilo fikri. Vakile, mudarriskiyle, yala deri ahtadi var ile. Hariki sabi dinnoz madrasa onza dake yari. Dehna deri khiyari. Kibayri mudarrisune. Ahtadi var şu dehna ahvalte. Vakit sadudeş her kuse deri ha paujene ke jurnal ki urku khasay. İşte de böyle de tuvay da derhenin. İhtisab edin ve nişani ilmullah kadri kamle bolur edin nodve. Allah namra aşağı tevfik aram. Allah razı kuy ta'arize. İlmu baha kule, ilmu likel amal bira kule. Allah razı kuy ve in'amal batakes. Allah'ın tevfik aram ya Allah. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.